Mais bon, laissez-les. Hai semua, sekarang saya mau masak ini cheese. Masak. Ini cheese. Tom de brebis, bleu, Je vais enchaîner. crottin de chèvre, sans nectar. Jadi saya try tadi yang ini. Nih. Celui-là, blue cheese, hein, ça c'est. Jadi ini sedap, tapi ada bau kambing, bau kambing. Oke lah, tidak kuat. Oke. Belacan Malaysia. Belacan France. Saya mau rasa dulu satu-satu sebelum saya makan sama bread. Avec du vin après derrière. Jadi lepas makan satu, saya minum wine dulu. Changer, très bien. Oke, saya try ini. Maroilles. Mais bon, il faut que tu le manges, bon. Avec du pain. Mais pas possible comme ça. Si tu veux. Oke. Oh, Ouais. tolong. Kita ini kan, Good. tapi bau dia. Hai. C'est une petite boîte en aluminium fermée avec un carton. Bau pangak macam bau pangak. Ouais, je crois. Mais c'est la sauce. Ah, ouais, wood chicken. Inside the microwave. Bau pangak, enggak lagi aku mau tumorail itu. Aku mau try ini Non, non, celui-là, t'as déjà mangé. C'est celui-là. Good. J'ai déjà goûté là tout Celui-là, à l'heure, non, oui. c'est celui-là. Ah, ok, tombe de Non, non, brebis. non, non, non. Oke, sekarang saya mau try Sans nectar. Sun Nectar. Ini oke, enggak berapa bau. Ini bau yang teramat sangat. Oke, try. C'est pas fort. Celui-là doit être bon. Ya, ini sedap. Ini sedap. Celui-là, strong. Ini sedap. Sun Nectar. Aku akan tulis dalam aku punya list yang mana aku mau beli sebelum aku balik di Malaysia. Ça c'est bon. T'es comme moi, t'aimes pas trop le fort. Ah oui, nous asiatiques, nous n'aimons pas fort. Hein. Ah si. Chili fort, oui. Ah, mais pas, Balacan fort, oui. mais pas fromage. Quoi. Vous n'avez pas. Et ouais, mais casse-couille ce soir. Ouais, Ewen kaskui. Ewen ada cerewet, mungkin dia punya gigi. Oke, sekarang saya try blue. Blue nih sudah aku try lah. Kuat nih, tapi kuatnya. Si tu l'aimes pas, on fera une sauce. Oh oui. Ah ini aku sudah try juga nih, tapi oke lah, walaupun dia berbau blue. Champignon à noir couleur. Oui, fungus. Ouais. Yang anu tuh dia memang fungus sudahlah, tapi fungus yang boleh dimakan. Jadi aku mau try makan. Ada rambut nih. Oke. Strong. Mais strong c'est bon. Là c'est bon pour moi. Sedap. Oh, blue d'Auvergne. Ouais, Auvergne. Auvergne. Ah, sedap. Sedap. Ini yang satu nih, aduh, bau pangak. Marai. Oke. Saya mau try lagi nih. Je vais mettre comme ça. Ini. La chèvre.
Non. Chef. Nettoie ton couteau avant, donc. Ah oui, oui, oui. Voilà. Kena kasih bersih dulu. Ok. L'achat généralement aussi un peu fort. Là, t'as pris que la peau, chérie. Ah. Mais c'est mangé avec la peau, non? Oui, mais prends aussi le blanc. Kami sengaja ambil yang kecil-kecil sebab saya ni tidak berapa minat kan cheese kan. Jadi Comme ça, là. ini ya déjà ici. Wah, big. Ok. Bah, saya try nih. Kambing ah, ini kambing. Oh. Oh. T'as déjà mangé du chèvre chaud, chérie? C'est chèvre chaud sur pizza. Oh, oui, oui. C'est ça. Oui. Oh. Sampai keluar ya liurku. Oh no, no. Sempak. Nggak sempak. Nggak aku suka. Qu'est-ce qu'il a, Ewan? Kotong the chef. Kuat bau anunya, bau susu, Ah. susu lembu, kambing. fait? Kuat, Il a tout tiré. Il sait où? kuat betul, nggak boleh. Ah. Jadi keputusan yang sedap, No. blue, Right. Tom Brevis, and Sun Nectar. Ini dua, tak mau lah. Marwal, c'est Nadège. Wah, bau pangak. Bau pipi long time. Pas nettoyé. Là, c'est bon. N'importe quoi. Tu veux goûter?